untuk sama-sama Lah. untuk namanya ini alal ini tapi pernah gini kok di rumah Semar atau Made sebab itu mah orang baik dek Semar yang meninggal ya itulah sebab namanya kita kenal di terkhusus kepada beliau yang tahlil kita hadiahkan kepada nenek Ade seterusnya kepada senak saudara lah kalau yang bersangkutan pada beliau kita pusi kita ngetik kemudian kita dari Nian. sekali dua mama apa? Nama Pak gua. di tambahnya nama lain kita apa nama yang tidak sempat hadir alhamdulillah ada ya bagi dia kan di mudah-mudahan masuk dia sama kita nanya katanya ko cara di batinnya bersebuah hidup ini mana satu lah masuk bawa video kita yang akan melaksanakan tahlil walaupun dihadiahkan hadiahnya untuk orang yang meninggal untuk kita pun tidak lekar berkurang lah cuma tentu kita lain kalau ko enggak lama tu juga sabar awak tanya ni dulu satu batu ya kali lantang ya tu ya itu tambahan lagi kira dari mana tambahnya anggota ini bawa nang ndak ibu pada sakit ke dalam sakit ya kok sakit kok cegaknya iya pada bisa ini pada lainnya pada kebikin ni kau tak untuk yang tangan ada bisa apa kan tapi imam ini kau sakit itu baru lang imam awak makanya tak sakit kau itu tak sehat lah ni mula dekat tulung dia sakit tu makin dia mendiri ke pergi ya makin dia kalau mudun lepon tak kau nyo doa benar dua kalau baik dia tak kebal lah kalau tapi doa kini rumah doa ke rumah orang nyak pori panjang doa agak jauh mah ke pertamanya tu mah daerahnya tu mah kesimpulannya kita maksudnya kan bayar sekarang iya lah kan awak di Pasco namanya ko namanya nanti dulu nanti singgah iya singgah lah selalu nanti boleh kan mah yang tiang keluarga yang kita masuk dah ke arwah kita kali tumpahnya sekali besok itu yang pada umur di Surau selesai hari Kamis kita langsung solat Idul Adha melakukan penyembelihan minta wadain mulai besok sampai dari kini sampai selesai sukses naknya selamat naknya apa di hari pemantian tu ayo dicari negara apa besok tak cancang apa tahu umumnya kalau umumnya ndak barani ndak pandai lah ya ni kau betul sendau kena mancing juga kena pek bisu alai kalau bercancang tu suruhnya yo kapak yo kapak tu kan disuruh tu tak boleh dah jangan pakai macam itu buang lah ya yo kapak biar tiang pisau insyaallah nak kejawab nah sama-sama hari apa tu mah dia besok ni saya suka kapal besar tu dia beli apa jatuh sini kali lah kan besok ni nak kalah nak tengok apa kan kena di Kamis besok kali ya asoy lapik kinau besok dia punya dia Kamis apa mah di Kamis dia beli kasamba ada daging kau samba tu enggak berkilo daging tu samba tu Bangga ada lagi enggak limo Tanu lah kira-kira sampai waktu Rena kan 6 kilo nah. 10 lah. Dia memasak makannya pada dia dia 10. Kilo mah ya. Ya. kan nak makan apa kali makan Nya ni kan bisa dah tu mah yo itu mah. yang kilo. Bega 10 kilo loh. Banyak panas.
Banyak dah. Banyak juga ada lama. Nah, besok waktu hari mantai itu kan bisa lagi bikin. Ada bikin legal lah ya. Ini pasti kan legal lah. Ayo, maka tu acara tu dia. Dia pasti ya tu juga enggak bermasalah. Nasi bungkus lah. Nah, besok ada ni kau juga besok ada tapi siang baru pada penting. Tapi kinau kena berita. Asoi. Tapi kinau tu boleh gampang je bunuh dia tu beli semua. Tapi kinau tu udah besar udah berbahasa. Ya. Nào đi ngoài. Ini kan jangkut orang kacau orang terus lain. Alah, saya kalau tu nanti dia buka kemana lai? Nah, kita semua boleh. Kalau pade, pade. Pakit lah tu dia. Dah benar sini dah. Lah ya. Ups. Enggak sampai, Pak. Salah saya sampai rumah, Pak. Dia pilih video lah dia tahu lu orang kok. Boleh kau kenal kok. Aman dah, Pak. Aman, Pak. Hah? Santai. Sange. Agak sama wayan dulu tahu ini. Ya. Kira dia ye lai. Sila masih ye pokok di bawah. Lah. Nah, ada. Coba. Ah, kita coba yang lain. Yuk. Semua. Aman, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tengah tu lah dia. لا إله إلا الله إلهي من جميع المخارج الله كل ما في سرا ولا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد إنا لله وإنا إليه راجعون إله النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وليرحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في الله تقبل الله مني ومنا ومنكم وتقبل يا كريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله بسم الله الرحمن Anjan saya. Anjan bawa.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم سيدنا محمد نور الهبور الهدى متاما اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بني عين إلى محمد ما ظلمين ولد التيامى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم حبيب سوى محمد خير رسول النبي مكرم اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم محب إلى محمد حسن أسومته تعالى اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم سبينا محمد موهيك لك من دانا اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم فادول هرمنا محمد مولاه سلم له وكالا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سما سما محمد جبريل كلم له تقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ونكام الدنيا محمد خير رسول مكرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سفلت من محمد لقد إلى تكبون محرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم نور جبه محمد وله بين وإن تكاد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم دين دارور محمد والقبور بتله فهذا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم
العرب والعرب والعجم الإمام مكة والهرم والبلغم والإذن والإكرام سيدنا ومولانا محمد سيد يا رب وسلام وكرما ومحبة ورفعة ونورا وبرا وكان وسلاما وتسليما بسم الله أبدأ الملك بسم الله أبدأ الملك بذكر الله يا بدر الأمور من طول الأمور ولا تجنار سنرفع كنزل تفتر من الذكر بلا من تفتر من الذكر بلا من بذكر الله يا بدر الأمور ودنيا ولمحمد على وسن وسر فكل الأنبياء إذا فقهوا فكل الأنبياء إذا فقهوا إلى مولانا على أمرون وكل تبين لهم عليه وتواصوا بالحياة Sudah diangkat. Iya kak. Angkat kak. Udah. Dia mandi bantu. Asyik antara tak kunci kayaknya. Jadi kesapuan tetek kok. La
Himba,
Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul aliyyil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi ikram wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullahi ajmain. Allahumma ajhi sabaina al-fatalillah talahum bidahum minan nari wa dakilal jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ajhi sabaina al-fatalillah talahum bidahum minan nari wa hum fil kuburi wa mulka wa jaluri lau jannata amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu inni alautu wazi sabaina al-fatalillah talaha wa radiyana wa kiruka li nafsi wa saluka ini saraitu biaumu wazi sayamu minan nari wa dakilal jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alaha lahum fida'an minan nari nuran wa rahmatan minal kuburi wa musafian illa yaumil qiyamah wa laylan misratil matri illa siratil mustaqim wa biruyatihi billahi ya rabbal alamin. Allahumma udkhila laha illa yaumiddin. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum akrim nuzulahum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha wa'akrim nuzulaha waj'alil jannata maswahum. Allahumma rzuqna mutabi'atan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa kaulan wa filan wa ta'atan wa ibadatan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana tamamil anna nur anna ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi dzikri la ilaha illallah asara arwahi bi dzikri ya Allah wa kasib dzikri wa ja'alna dawaman fid dunya wa fil akhirati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta qadil hajati min awajid dunya wa fil akhirati ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghfir li
وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر آمين يا الله يا رب العالمين اللهم استجب لنا ودعاهم وبلغ مرادنا ومرادهم وما قصدنا وما قصدهم Sakit tuh tantu. Tantu iku. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa Ciluk ba. Oh, sa situ sampai Sambang, Sa. Dua lagi.